ba di swerego ebile ba tlabe ba go botsa gore di kry-agala kae ka bokae nke ka kua go bona ka sona sebopego se ke ya go bona motheletši wa mmutse community radio gona fa le go 96.3 FM ba komana madula ba pile ba re ka kapa fegolola se borala mampi a re lapile melara ka go rialo ke dira so ke ya gona ka kua go bona ka kua ka kapa mwana nke ke thome ka ba re ladies first kgaitšedi ya ka Angela nke o tše sebaka se o dumeditše motheletše go le gausi mo a re theleditše gwa le gona ka leboga ka kapa thobela batheletši le balatedi ba letlakala la rena la Dr. Moremi aga mopapa thobela wa dumedišago mo ke yena mopapa ke a le dumediša go le gausi mollo go gona batheletši babogedi kua gae go le gausi mollo go gona re a le tamiša re itea lopo la kgoro re phiaphia thobela a re a leboga ntle le tikatiko mampia a lapile melala nke le reng ge le re bontšhe gore na ka botse tšeo le di swerego ka fao le swere eng ka montate ka kapa re swere ditaelo tše mmalwanyana eno be le gore go ne le tše gona jwale re swere dibatana tše e leng gore re phela re bolela ka tšona mehla le matšatši ke tša gore tša ka mogae re swere lapa le bosi re sa swere le yona Z2 re swere le rumo la banna re swere pinki re swere taelo ya tekološi re swere taelo ya meleko nke re thome ka lapa le bose ya ge re bolela ka lapa le bose ke taelo e leng gore wa tseba e utolotše ke mmawaya kua go Professor Moremi a bona gabotse gore ka malapeng go ne dintwa tše e leng gore di gona ke dintwa tše e leng gore tše dintša tšona di hlolega mo godimo ga bana ba motho ke kry ka mogae go sa kwaniwe le makala re gane molato keng ganeng bothata ke gore meleko e gona e mentši e hlolago bothata boo ba gore le seke la kwana bjale le kgono batheeletše re swere taelo mo ke lapa le bose taelo ye mmereko wana ke go dira gore batho ba kgone go kwana ka lebaka la gore o gopole gore ge batho ba sa kwane gore a gone memoya ye mebe ye e leng gore e a tšutla ka mogae goba ye e leng gore e gona e hlola gore go be le dintwa o kry le gore ka mogae ya lekwane taelo ye mmereko wa gona gape ke go dia kwano ka mogae le lethabo le gore batho ge re lebelelana re le bana ba motho goba e le bana ba lebeletše motswadi ya bona goba le motswadi a lebeletše bana ba bona go be le tsela e botse ya go kgona go tsebana gore o ke a butiwa ke mme o ke mang jale taelo e go e berekiša wa e tšea and then le koropa ka yona ka mogae and then go koropa ka yona ke lebaka la gore re kgona gore meleko e leng gore ka lebaka la gore o gopole gore meleko e mentši e dirang gore batho ba seke ba kwana ba gatiša batho melekoeng jwale mmereko wa taelo ya lapa le bose ke taba ya gore re korope mo and then mo batho ba tsena gona le mo ba robalago gona gore ge e le gore go ne meleko e leng gore ba bagašeditše yona gore ba seke ba kwana and then go tlo kgone ba le kwana taelo e le kgono e tšea ge le sa kwane go liwa ntwa e leng gore ke ntwa e leng gore ke ya gapha madi go liwa ntwa e kgolo le kgono e tšea le tšhela ka mo batho ba nwago metsi ka gona ka mogae go le motswadi kgono e tšea and then o itšhele ka mo bana ba nwa metsi le ge le nwa metsi ao and then le kgona go ba le kwano e leng gore e gona then taelo ye nngwe ye se Angela boletšego ka yona ke taelo ya dibatana di thuša gore go ne le meleko e leng gore e ya sepela ka mogae ya diphoofolo tše ntši tše e leng gore di hlola gore a kry batho ba romela diphoofolo ka mogae tše e leng gore diphoofolo tše mmereko wa tšona ke go thietša phoofolo tše mmereko wa tšona ke gore ge di gatile goba ge di rile tše di rilego ka mogae goba tše di gašeng and then re feletše re sa kwane jale taelo ye la itshuma ka mogae ge di tshumile and then memoya ye e leng gore ya loka goba diphoofolo tše ba di rometšego o kry le gore mo godimo ga masenke o maka le bošego go ne leba maro maka le gore lebale ga le tliba nnakane ga lebale ke lebale e leng gore le romilwe and then go letle le gane o thietša then go tshumile ka yona taelo ya dibatana ke mo e leng gore o tlo kgona gore ka mogae diphoofolo tše di seka tlhole sa bonala gobane go bohloko ntate ka kapa gore o kry le gore ka gae ga re kwane and then re sega ke batho ka kwa ntle batho ge ba dutše ba swara ditaba ka rena ka lebaka la kwano e leng gore ya gona ka mogae jale taelo tše pedi tša lapa le bose le dibatana e thuša gore ka mogae kgone go ba le kwano re gopole gore batho mohlho mongwe ge ba sa kwane ba ka bona o ka re bona ga ba kwane ka tše ba lwelago mara wa kry le gore o ne taba ya motho wa nego mona godimo ga lapa le o e leng gore mmereko wa gage ke go nyaka go bona batho ba sa kwane ba elwa mo e leng gore o mongwe o tlofeletša a ile toronkong goba o mongwe o tlofeletša go betše thobela a re a leboga kgaitšedi ya ka Angela ka fao nke o re botše ka pinki
Pinky ke taelo ya mahlatsi, ke taelo ya ge gona jwale ra bona tate ka kapa batho ba bantši re nyakana le mebereko, di-business di wele ka lebaka la luba le be le re hlagetše la COVID, batho ba retrenchitšwe meberekong, go boimanyana go hwetša mmereko gona jwale. So nagana go le boima go hwetša mmereko ka mo o ne le senyama se e leng gore o romela di-CV a go direge selo, o ya di-business meetinging o re o tla kry-a some di-contract a go direge selo. Pinky ke taelo e go bulelang mahlatsi a gago, e go bulelang gore o bonagale, o kgone go ba mobotse, o hlape gabotse, o be le senyama, o hloke molekane, o hloke tšhelete, ene o hloke le lethabo. Pinky ke taelo e go dirang gore o be attractive go le mosadi le ge o le monna. O sa le gona ka mo go wena ka mowe ditaelo tše dingwe di bose ge di hlalosa ke bomme, nke o re botse ka lerumo la banna. Lerumo la banna tate ka kapa ke taelo e leng gore nna ke re go basadi ka moka ge e le gore banna ga ba le reke ba rekeleng lona. O tloga o le motho wa mme o netefatša gore lerumo le le a šoma. Lerumo la banna tate ka kapa ke re ga o le mosadi o ne le molekane goba o ne le monna, mo rekele o tlogele go mogege yaka se a neng le sona se se diregang go yena gona jwale, o tla boa o mpotša ka yona. Wa tseba dilo tše dingwe di bose kore ge di bolela ke bomme jwale ke mo re tsitsikelang re kwišang gore jwale mme a se batho ba go bolela maaka gantši jwale ga a re le a šoma lerumo la banna maagagešo le a šoma. Ntate Malefo nke o re topeletše ka ye nngwe yeo e le go gore le na le yona ka fao. Re na le taelo nngwe ba e bitša gore ke tokološi muthi. Tokološi muthi ke lebaka la gore batho ba bantši mo maphelong a bona ge dilo di sa sepele gabotse ba feletša ba sa lemoge gore bothata ke eng. Motheeletši kua gae dilo tša gago di sepele gabotse wa makala kgane go dira buang. Professor o boletše tabe bohlokwa mo ya gore o kry le gore o dutše le ntate šonya ko sepela goba o sepetše. Lebaka ke gore mo maphelong a rena re phela le memoya ya e sa lokago ye bitšwa go dithokolosi tše e leng gore maikemišetšo a tšona ke go bona rena batho re sene mahlatse le mahlogololo goba mo maphelong a rena re le batho ba re dula re phele re lla. Mo maphelong a rena kudu rena bontate re ba le probleme ya gore tšhelete ga e dule o kry le gore o gotše kgwedi ya fela beke o tlo kwa ntate ka kapa ka mantaga monna re tšhelete a e gona kganeng e tšere ke yona tokolosi e leng gore re bolela ka yona bjala go hlokega tokološi muthi e leng gore o tlo hlapa ka yona go hlapile ka yona and then wa ba motho e leng gore tšhelete ya dula and then wa kry le gore o ntate ko gae le wena o kry le gore balekana ga ba dule o kry le gore o kry molekane o wa sepela o kry o wa sepela mara lebaka o sa lemo gore ke eng bana ba batho bao o llang le bona wena kgaetšedi goba abuti kua gae o kry le gore ga bane molato ke wena o sepela le sebata se e leng gore ke tokološi e leng gore e phetošitše mosadi goba monna godimo ga bophelo ba gago le mmereko wa gona ke go raka balekani ba e leng gore and then o kopana le bona bjale ke re ya taelo ya tokološi muthi and then o hlape ka yona lo tšao di kgone go loka. Ba bangwe ke batho ba e leng gore tokološi e mehle le mehle gare o ya gare ga batho e ema ka mpele ga gago makale ka gare ga batho ba ba tšea ba bangwe wena ba sa go tšee o teputše re gane go dia ba lebaka ke gore tokolosi ke moya o e leng gore wa loka o e leng gore go fitlha magare ga batho o bonala o ka re wena o motho jwale wa makala gane banna gane nna kering mo ke berekang gona goba mo ke phelang gona batho ba ntšea o ka re a se nna motho lebaka ke gore tokolosi e mo go wena ke moya o e leng gore o rena mo go wena bjale o tlhoka tokološi muthi gore o hlape ka ona gore le wena go fitlha gare ga batho and then o be motho e leng gore o phela ga botse kudu le bokoko ka moga mama ba e kry-e ka lebaka la gore go ne mokgwa wa mongwe wa loka ntate ka kapa wa go kry-e le gore koko bane gore koko wa seleka koko ga a seleke go ne moya o sa lokago mo go yena o diang gore batho ba ge ba mmona o kare wa seleka magola modimo a ba lela re bannagane wa batho ba ba re nna ke a seleka ke tseba nna ke sa seleke lebaka ke moya wa tokolosi ka gore ya fetoga e fitlha mo mothong jwale ke re ya tokološi muthi koko ka mo gae malome abuti kgaetšedi and then o kgone o hlapa ka yona gore le wena go fitlha gare ga batho o bona le bjale ka motho e leng gore and then batho ba ka kgona go phela le yena thobela. A re a leboga kgaetšedi ya ka o ka re topela ye nngwe ge e ka ba e sa le gona ka fa go ba di feleletše nngwe gape e re tsamaišang gape ke Z2 ke pitša ya madi e nwa ke banna e nwa le ke basadi. Matšatšinyana fetileng ke bile le di-clients tše e leng gore di lla ka sejišo gore ba na le sejišo a ba tsebe gore ba ka berekiša eng. Z2 ya thuša mo sejišong
wa enwa o le mosadi wa enwa o le monna ira a ke re nako ngwe ntate ka kapa sejeso ke sa kgale se tse se medile medu go enwa Z2 e se go e ntse e ya ganyane e se go fihlela e tswa le medu ela ya sona rena ntho re ilwelang a se go kubatša ke go alafa nke re bolele ka re sa le gona mo go Z2 fawe bomme ba bantši ba lla ka sebabo Z2 e ka kgona go thuša Z2 ya thuša ka sebabo gantši o tlo se kwa thata ge o ya matšatšing ka di-period pain gore kene le sebabo goba nako ngwe re na le go ya di-public places mo e leng go dintlwana tša gona go boa mantaga wa tikore mo ke tswang ga go ga botsana and then o tlo bona ka mohlapologo wa gago gore Z2 e dira jwang le ge le ya go tšela tša boithabišo tša ka gae e ya thuša thata Z2 e thuša thata ntate Moremi go na le taelo ke le a bolela moragonyana gore o dira taelo ka mo gae ka matšatši a itseng ge o tlile ka gae go ne le a go fang yona fela e tswe ka jarata go ne le a go fang a go gelela ka lepekere e ne le maswi ka mogare ke tshwana ntate ka kapa e bosana ya go nkga gabose e fela e dira mmereko ntate ka kapa ge re tswallana le lena a re boleleng ka setlhare sa Z2 lerumo la banna tokološi what ditlhare tše go bohlokwa gore batho ba hlape ka tšona e le ba babedi ge ba tsenetse tša marato goba monna ka no di berekiša noši tša mmerekela tša se affecte mosadi goba mosadi ka no di berekiša noši tša se affecte monna ntate ka kapa o ka lebelela ditaelo tša rena di a neletšana o berekiša se o berekiša se o kry-a result tše so so ge le šetše le di berekiša le le ba babedi ka mogae le dikile sera and ge le dikile sera le a se fenye o swana le ka mokgwa referente ba bolela ka lapa le bose nako ngwe o kry o nolwa le molekanego o no mo felela pele o sa tse gore lebaka keng ga thoma bole o no phela o kukegile maswafo lapa le bose e ya thuša le ka seo le tlo thomo ba le di-pillow talk ntho e bohlokwa ka gae pillow talk di-decision tše ntšhi di tswa moo ke go kole kgaetšedi yaka a re laelanang le batheeletši nna le lena ke rata gore botša batheeletši gore ke leboga thekgo ya lena re sa tsamaiša special sa rena se a fela beke e sa khombo ya mahlatsi thekološi le meleko se se felang ka yona kgwedi le phele le hlwaile tsebe ka di-special tše dintša rena tše re neng le tšona re sa korea everywhere mo le leng gona ke kgopela le te tlwaetseng go romela di WhatsApp tša lena mo nomoreng ya rena ya 060 959 0303 060 959 0303 dipotšišo tše dingwe tše dintše le neng le tšona re botšišeng re tlo le thuša mopapa okay nna se nka ratang go se bolela ke gore batheeletše taelo tše re di rekišago kua ga professor Mremi goba tše professor Mremi a dirile go special for lena ke lebaka la gore ba bangwe ba lena lekgole wa tseba lekgole le palela ke go fihla kua ga professor Mremi mara go ya ka mokgwa se se angela a tlhalosetšeng ka gona o kgone o kry-a taelo o kry-e bophelo ka lebaka la gore wa tseba go bohloko gore o kry-e motho a lekgole mara a fokola goba a ne tše di motshwenyago mo go yena bjale ga re berekišeng professor Mremi batho ba modimo and then nako e sa le gona and then re tle re kgone go fola and then re tle re kgone go kry-a thušo bjale rena re dula kua ga Matlala Ramošibo gausi le Letamo ga Matlala Ramošibo ke gausi le Marble Hall le Seabuswa ke mo e leng gore professor Mremi o dula gona and then e nngwe gape ke ratang go e lemoša batho ke gore professor Mremi o re bolelang ka yena o dula ga Matlala Ramošibo ba seke ba kwa batho ba gone problem ya batho ba di-scam ba e leng gore ba re ke bona bo Mremi o re bolelago ka yena ke professor Mremi o dula ga Matlala Ramošibo ga Matlala Ramošibo ke gausi le Matlerekeng le Senotlelo le Matatadibeng le Marble Hall and then a gone professor Mremi o mongwe ka ntle le o re bolelago ka yena thobela a re a leboga magagešo a re a leboga ke kgopela gore go na le molaetša o mongwe a šo o tsene o bohloko ke kgopetše motheeletši o gore a re inboxe dinomoro tša gage ke kgopela gore le mo attendeng ka pela ka mokgwa le ka kgonang ka gona o re nna ke dutše le monna 8 years ka moka
e fela le khono le ke fetogile lenaba go yena ke be ke belega bana ba hlokofala 4 ya bona ka moka le khono le o ntlogetše nna ke nyaka ngwana bjalega ke mogwetše monna o ntlogetše ke hloka thušo batho bešo ke a kgopela bana bešo go loba bana ba bane o belegela fase o le motho wa mme monna a be a go tlogele taba ye ke bohloko kudu o inbox tše di-phone number tša gage ke tshepa gore le tla di tšea ka fao and then le kgoneng go mo attenda ka pela ka mogolo ka kgonang ke a leboga bao e leng gore re tlo kgona go boledišana le bona ba re botša se sengwe le se sengwe mabapi le maitsholo a bona re ya megaleng 064 858 2771 064 858 2771 letlakala la Facebook ke Dr. Mremi le pitšentše kgolo at MCRS letlakala la WhatsApp 064-858-2771 di sepetše ka mokgwa wowe professor dithekišo mongaka a ke leboge sesi NG ke leboge abuti Malefo the right reverend go lemoša batho ka ditaelo tše di lego gona tše di epilweng di re di tšeang kua sethogeng re tla re di fa ke hlahlo ya moya gore re di phete a ke fe batho lentšošili ba sala gare ba sa kgotla-kgotlana le difounu di 15 tša kgwedi ye thomang ke tla be ke le ka Witbank ka Witbank ke tla be ke bereka ka mo ke tlo bereka le lena e tukišeng Witbank Middelburg Pita le batamelang re tle re boneng gore le thuša jwang lefelo nako ke tlo le fa tsona ge re ntše re le gare re tšwela pele ka tše dingwe tša mebereko gona ka mo meagong ya kgašo e mebotse ya go gola batho a ge re ka tšwela pele malume ka kapa alright motheletši wa Mutse community radio gona fa le gona 96.3 FM 0648582771 0648582771 ke nomoro ya mogala yeo o ka re letšetšago go yona wa te kopantšha le professor Mremi ka se sebaka ke moka wa kgona go mmotša boitsholo ba gago ke moka a kgona go tseba gore ke eng seo a ka go fa go sona go hlapa go nwa ke eng seo a ka go thušago ka sona go tšwa gona ka fa le tlong tša baroka 064 8582771 064 8582771 MCRS mo moyeng dumela hello dumela le kae re gona le kae teng mo tšea dipeo ra go amogela ngwetša dipeba professor show khala re palla ko go kena a ona ke no leboga maela a prof ka mokgwa a re eletsang ka teng le bana ba rena o ka re ba ka mokwella ke leboga kudu a re thušaneng ka dithapelo bana ba ga borena banna re ba thušeng ka mogore ka kgonang mma gorena bana ge go pala re phetheng ditaelo bana ba lokeng re nyaka tšwelo pele taba ya gore bana re no phela re lla re ra ba bereke a ba tšwele pele a re bone gore ba ya kae a e feleng mama a e feleng a ra go leboga modimo a go lote a re bolokele wena prof ke a leboga dingwe tša dipeba ke lebogile kudu mama modimo le lena a le šireletšeng thank you 064-858-2771 064-858-2771 e re ke sa emetše mogala fa go na le molaetša o mongwe o motelela šo ebile kua fase kua go na le di-emoji tša go lla profo tlhogopolešano ya lekgono e tloga e kgwathile maphelo a batho kudu-kudu go tsenelela e re lekgono gona ka moka taba ye ya re ama nna ga re sane ga borena mogolo bomma go rena ba hloilwe kgorong ye ba belegwe go yona mola ba re dikgaetšedi ke tšona di tshwenyang mara go ye ya kgoro nna ke ya makala alright dikagadi ga dina
bothata o ka re ba nyaka gore dikgadi dikgadi ga di na bothata ga di na bothata mara ga di nyakiwe le rena ditlogolo ge o swanetše o ye go phetha se sengwe sa badimo ga geno mogolo ba le šupa le le mong ke re tope motheletše msara se dumela hello thobela leke re gona ra lena rete yo na o itse bophelo ba ka bohlakahlakana ya lwana since from 2017 ke na le back pain mmele ka o hlakahlakane ke a tsamaya ge ke tsamaya ba ntho ba re ke badimo and le mo lapeng le swa re ukwane mo ilabe ka tlhokofalla ke ngwana na le mmangwanaka ka 2000 a re ukwana total o nkwisha bohloko mama sello sa gago se ntsena pelong ga geno ga le kwane go se kwane ga lena ebile go felleditše e le gore go bulelela gore dira di be di tsena ka gare ga lapa di be di tšee ngwana wa gago wala o na le di-back pain ka lebaka la meleko megolo ye e šetšeng e fihlile godimo ga bophelo ba gago mama ke tšea dinomoro tša gago ke ya go founela ge ke fetša mo ke nyaka go bolela le wena ke nyaka go bona o thušega ke nyaka go bona dipeini di sepela ke nyaka go bona mama pelo ya gago e ya fase ke nyaka go bona modimo a re araba godimo ga bao e le go gore ba go rietše bothata bo bogolo ba gore ngwana a fetša fetile taba kgolo ye e leng gore ke tloga ke e rapediša ka maatla le go e phasetša le gore badimo ke duma gore nke ba ka re thuša ka yona ke gore leloko la geno le kgone go kwana gore modimo a ska tla re ga le araba go ba le ditšhitišo tše di ba go gona go ba nako ngwe re palliša ke lebaka la gore ge mahlatse le badimo ba borena ba santse ba re fele dipholo ka moka ba re ga ba etla gore na ba kry a re le ka gare ga kgaruru e kgolo ya mollo ya ntwa bana ba motho o hloka thušo mama o hloka thušo e kgolo ke ya go bona wa lla sello se segolo ene ga o lle fela o lla ka bohloko bo bo lego gona empa se segolo se nka se dirago ke le moroka ko go tšea nomoro tša gago ko go ikana mo radiong gore ke tla kgona go thuša godimo ga mahloko a o sepela go gona le matshwenyego a o leng mo godimo ga ona ke tla leka ka maatla ke bone gore ke ria jwang o ka se ba jwe mengwaga e mekaka o phela ka pein re le gona mama re belegetše go thuša batho re le gona re swanetše go lentšha ka gare ga mathata ao modimo o tla re otla le badimo ba borena gobane ditaelo di gona mara e fela o ka gare ga ditlaiše gore na re le gona se se hlokagang ke gore ke go founele ke bone gore ke ria jwang ke tlo go fa dinomoro o mfounele ge ke tšhaiša moki nna le wena re kgone go bolela re bone gore re ka go thuša jwang o tlo tswe ka gare ga dillo tšeo leng ka gare ga tsona ke a leboga mama thank you ke nnete malome ka kapa go bohloko go motswadi wo hlogo poledišana le kgono batho ba resign mmerekong a ya ga ya go bula business ga a fihla a fetša go bula business a tšere tšhelete la ga e bereketše mengwaga ka moka business la ya nowa o a te tshola gore wa ke tlogetše mmereko boitsholo bo gona batho re ka se botšhabele boitsholo bo gona re santse re lwantšhane le bona le gore re ka boela bjang ra lokiša di msrs mo moeng dumela a re gona le kae nna ke tlhokaina ka montwana ra re go amogela nna bothata ba ka bana ba ka ga ba kwane ene ebile mo ke tsamayang ke bitswa moloi gonna jo ke motho wa loyang batho ga ba nrate mama mo sepelang gona ba go bitša moloi bana ba gago ga ba kwane le suswi le tsene ka gare ga lapa la gago ga e sale la lethabo le fetogile la dillo a re tlo dumela gore go be bualo ka gare ga lapa ge o nyaka lapa leo mo lehlamilwe go gona ga wa lehlamela gore e tlebe lapa la dillo o bo lehlama o tseba e le gore e tla ba lapa la lethabo bana ba gago bao ba sa kwaneng batho ba segang ka bona ba ba dulang makgotla ebile ba feleletšang e le gore ba ba dira disegišwa nageng re tlo leka mama re bone gore go thuša bjang gobane ka nako nngwe go no tla moleko mogolo wa wela bana gore bana ba seke ba kwana ebile bangwe ba tephe madila ba seke ba ratana seng sa bona ba tsame ba bolela ditaba tša ka gare ga lapa la ga bo bona taba yeo ya gore mama o ka gare ga bothata bo bogolo ba pitšo ya moloi badimo mo ba mpontšha gore no santse o kry-e thušo o tswe ka gare ga bothata bo o leng ka gare ga bona re go thuše gore lapa la geno le tle le kgone go ba le tšwelopele mainao a go bitšwa ka mokgwa o mama ga re a nyake
ga re a nyake re nyaka go bona o kgona gore le wena o gatlhane le ba bantši o se ka kry-a o tšhaba go ya medirong o tšhaba go etela ba geno o tšhaba go batamela dipitseng ge basadi ba apeile dilo di tle di kgone go loka mo go wena go hloka thušo mama re tlo go thuša ka mokgwa re ka kgonang ka gona dilo di kgone go loka di sepele ga botse tate o kae mogalabe papa go bana ke mathata fela ke tšea dinomoro tša gago ge ke tšhaiša mo ke tlo bolela le wena ko go fe maele gore ge seemo se le ka mokgwa o ke eng se o ka se dirang gore dilo di tle di kgone go loka di be ga botse ke tla go thuša mama 0648582771 sealemoya ke mutse community radio re na le professor Moremi fa ebile re berekela go ya go e kgaritlelela ke nako ya gore o no le tšamogala le wena gona ka fawe nke o no re botša ga botse gore se mohlomongwe se go dutšeng pelong ebile o tloga go itshola kudu ka sona na e ka ba go diragetše eng 06485827771 06485827771 prof taba ye ya lekgono le e bohloko emsare se dumela alo Thobela tsela a ge le kae motswadi mang ke kgopela ba tlhoka ina tobela kgopela go ka Professor Moremi tobela le kae awa ke la professor a ge motswadi ya man ke la bothatanyana man o na le ke bothata tsaya ke peini mo nokeng so mo nokeng ka mo le ka moaba o tshwenya ke peini mo nokeng o hloka thušo ya gore peine e tloge mo go wena peini le bara peini ya teng e ka mo bošigong fela so mo tshegareng ko right 100% ga gona peini ya one fela mo bošigong to la gona no so se tse thobanyana ntse ya and then le nka tshwara ke borobo e tlo ntsosa motlhameko wa mawana ka wa mathuso ke se le ke tsogile ke na le taelo ye ke e bitsang gore ke pain killer ye e thušang batho ba e leng gore bošego ge ba santse ba robale ba ba romela ka moleko mogolo wa peini ba ba hlaba ka dinalete ba ba hlaba ka meleko ya go fapana o hloka gore o tle ka gae o tle o e kry-e goba ke tšee dinomoro tša gago ke go romele yona o tle o e berekiše gore ge ba re ba go romela ka dilo tše di sa nyakegeng and then pain eo ya bona e buele morago go batho ba ba go ria go dilo tšeo o hloka pain killer ka lebaka la gore o ka se robale o ne le pain and o ka se phele ka pain ya mehla le ka mehla hape e setse le ampolveke pedi ora process le ga romela ona le ka motshwana nka e thabela ka modimo se ka tshwenyega ge re bolela so ke šetse ke tšere nomoro tša gago ge lenanego le fela ba tla go founela bontate malefo ba be ba šetse ba go lokišetša ka pele nka thaba kudu jwang Dr. Moremi was a policeman ya sa tseba go na le tse dintsi tse nka botsang jwa ke transi eng ka dia ka mo ka mara ya pala ona ke tla go thuša o se ke wa tshwenyega ke tla leka ka botsohle ke go rialetša go nwa ke be ke go riale le pain killer dilo tše di sepele ka gore bangwe re romelwa ka dilo tša go swana le tše e le gore batho ba nyaka go bona ba re tšeela lethabo la rena banna leo e le gore santse re thabe ba re go batše re be le peini re be re feleletše re omanyana ka gare ga lapa peini eo e go tshwenyang ke tlo e kgalemela ka bogale e tlo sepela godimo ga mmele wa gago ka nnete thobe papa yebo ke kgopela gore le no botšang bana ge ba le gona mo kgauswi ba lengwaleng di-phone number ge professor tla ba bitša di-phone number tša gage fa alright ge ba tlo di bitša bofelong ya e se kgale ba tlo di bitša alright e se kgale ba tlo di bitša ga wa ke tla di tšea le nne thank you motswadi thank you go le boanna kere ka kapa thank you prof yeah nke o no tšea nako ye mongaka nke o no tšea taba ye ka moka ga yona go tloga mathomong nke o no e re phapa ka moka ga yona o e apeše ka moka e apare ke moka ge e fetša go apara o boa botse gore na professor ba mo kry-a kae nomorong ye feng ka nako mang ge ke apešetša taba ye malome ka kapa ke nyaka go lemoša batho gore boitsholo bo gona boitsholo bo a lokišega boitsholo gore bo lokišege e fela go no nyaka gore o tsebe gore o ya go phopotha kae
o tsebe gore o kgopela tshwarelo go mang, o tsebe gore o itokolola jwang. Nako nngwe banna re palela ko go tswela pele ka lebaka la gore re kgopišitše batho ba re dutše go le bona kua maragong ba kwele bohloko ba re swere ka dipelo. Nako nngwe re le banna re tsentšitše batho meberekong, batho ba le ba buile ba fetogile manaba ba re melela meno ka godimo ba nyaka go bona ba re rakiša meberekong le hloka ditaelo tša gore dilo di tle di kgone go loka goba ge e le o mongwe o šetša ngadile mmerekong ka lebaka la go bona seemo se be se sa gale o a itshola o nyaka go boela mmerekong go a kgonagala. Dipheko di gona, ditaelo di gona, tše ntši tše di ka go thušago gore o kgone go boela lefelong leo e lego gore bo o šoma go lona. A ke apešetše go tšeo ka moka re di boletšeng. Modimo wa mogau wa dikgaogelo, modimo wa go tseba ditaba, modimo wa go tseba go bolela le badimo, mangelo ya re kgethileng a re tšea ka gare ga bana a re hlaola, a re lena sepelang le o thuša batho. Go mangeloi ka moka ke re mangeloi tšea ntaba tše ka moka re beng re di bolela gobane nna ga re ne matlamatlane le lena le di amogela ka matsogo a mabedi gomme le seke la re tšeela nako le boe le riele diphetogo bao ba sa boledišaneng ba tšerego mengwaga. Ke nyaka go bona go e sa ba founelana e le bana ba motho bao e lego gore ba kwišitše ba bangwe bohloko. Ke nyaka go bona ba kgopela bao ba kwišitše go bohloko tshwarelo. Tshwarelo e beile a re pheleng ka go kgopelana tshwarelo, motho a kgone go lebalela re tlo ba le bophelo bo bokaone. Modimo o seke wa dumela go bopa lefase, wa re go bopa lefase wa dumela batho ba bapala ka lona. Kgalemela bao ba senyago go lefase leo le bopileng gobane o le bopile o nyaka go bona go riwa tše di botse go lona. Ngwanešo kgola le gausu mo o lego gona, nna morogo ka metsi a pula ke lego monna mmau a lesepelo tlhabirwang kokota maila go fenya magana go bua madumela go ya lebaka e le gore re ka se dumele go tshwenyiwa godimo ga lefase le e leng gore le bopile ke modimo a ba re bopela mangeloi ya ga borena gore ba re šireletše. Ke re go wena mmogedi motheeletši wa radio ye e leng gore e ya re phološa ka mehlale ka matšatši, Motse Community Radio Station 96.3